Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Po govoricah ob izidu knjige Carle Del Ponte in obnovitvi preiskave srbskega državnega tožilstva se je v primeru domnevne kosovske trgovine z organi zganil tudi Human Rights Watch. V poročilu te organizacije je zapisano, da poseduje nove dokaze, ki krepijo obtožbe Del Pontejeve in organizacij srbskih pregnancev iz Kosova. Human Rights Watch je pregledal vsa obstoječa poročila o dogodkih, zato je na osnovi zbranega materiala prepričan, da gre za resne in kredibilne obtožbe ter poziva kosovske in albanske oblasti k temeljiti preiskavi. Albanski premijer Sali Berisha je HRV-jevo poročilo primerjal z zgodbami Agate Christie. Možnost preiskave je zavrnil, ker naj bi vse preiskovalne postopke že zdavnaj zaključili. V prihajajočih tednih bo zasedala tudi kosovska skupščina, ki bo razpravljala o tem, ali naj Kosovo toži Carlo Del Ponte zaradi škode, ki jo je povzročila javni podobi odcepljene pokrajine. She claims the Albanian-led Kosovo Liberation Army was involved in a large-scale organ trafficking operation during the Kosovo War in the late 90s. She says some 300 prisoners, mostly Serbian men and women, were seized and taken to Albania. Izrael je praznoval 60. obletnico obstoja. Na židovski strani je bilo veselje v glavnem splošno. Ena izmed redkih židovskih skupnosti v diaspori, ki dogodka ni praznovala, je bila iranska. Predstavnik židovske manjšine v parlamentu je izjavil, da dogodka ne bodo praznovali iz protesta zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci, še posebej nehumanega kolektivnega kaznovanja prebivalcev Gaze. Iranska židovska manjšina je največja na Bližnjem vzhodu in šteje okoli 25.000 ljudi. Poleg krščanstva in zoroastrstva je judaizem ena izmed 3 priznanih manjšinskih verskih skupnosti. V parlamentu imajo zagotovljen manjšinski sedež in pravico do ustanavljanja lastnih šol. ZDA ponovno obtožujejo Iran podpiranja šiitskih upornikov v Iraku. Pripravili so plan operacij, kjer so cilj natančnih bombardiranj vojaške baze Iranske republikanske garde in še posebej specialnih enot Quds. Te naj bi delovale na ozemlju Iraka, tihotapile orožje in usposabljale upornike. V primeru poslabšanja razmer v Basri bodo ZDA z veliko gotovostjo za stanje obtožile Iran in s tem upravičile bombardiranje. Ne Britanci in ne iraška vlada ne delijo ameriških ocen. Prvi pravijo, da je iranski vpliv močno precenjen, drugi, da Iran podpira vladno politiko do paravojaških skupin in ponovno vzpostavitvijo državne suverenosti. Tretji. A war for oil? Do we hear this wrong, or did John McCain just admit, confess if you will, today, that we're fighting in Iraq for oil? My friends, I will have an energy policy that we will be talking about, which will eliminate our dependence on oil from the Middle East, that will then prevent us from having ever to send our young men and women into conflict again in the Middle East. Če ameriška administracija le grozi, turška moči in grožnje dejansko izvaja. V letalskih napadih na oporišča PKK v iraškem Kurdistanu naj bi bilo ubitih okoli 150 upornikov. Uporniki poročila zanikajo in trdijo, da je bilo ubitih le 6 pripadnikov, pa še ti so bili ubiti v spopadih z iransko vojsko. V Libanonu je ponovno vroče. Tokrat ne napada Izrael, ampak se dominantni etnično-politični skupini spopadata med sabo. Začetek spopadov se je začel z generalno stavko zaradi nizkih plač. Eskaliral je s prepovedjo oddajanja Hezbolahove kabelske televizije. Vlada je televizijo in njen program označila kot nevarnost za varnost države, Hezbolah pa kot osnovno obrambno infrastrukturo v primeru izraelskega napada. Šejk Nasrallah vladno prepoved razume kot napoved vojne in vlado poziva k umiku ukrepa, saj bi s tem preprečila začetek državljanske vojne. Hezbolahovi borci so preko noči onesposobili provladno televizijsko postajo in dnevni časopis. V 3-dnevnih spopadih je bilo ubitih najmanj 10 in ranjenih najmanj 20 ljudi. Vodja prozahodnih sunitov Hariri je dogajanje označil za nesporazum in zaprosil za takojšen sestanek z Nasrallo. Navkljub načelni pripravljenosti obeh strani za sporazum,
boji še vedno trajajo. It's promotional clips like this, equating President Bush's government with Nazi Germany, that have earned Al-Manar television a place on America's terrorist list. We will not blink. We will not yield. The state of our union has never been stronger. Every hour, it beams its propaganda via satellite and cable into at least 10 million Arab homes. Al-Manar is becoming as popular as the Al Jazeera network in the Arab world because of its bold and uncompromising stance against American foreign policy. It's also a hit with Arab communities in the West. To the supporters of America's war on terror, this is the most dangerous television in the world. Islam is an anti-Christ religion that intends through violence to conquer the world. And I'm very honored today to have one of the truly great leaders in America, a moral compass, a spiritual guide, Pastor Rob Parsley, who is here. The fact is that America was founded, I'm going to stagger you right now, America was founded in part with the intention of seeing this false religion destroyed. Muhammad received revelations from demon spirits, not from the living God. I want to say thank you for being here. I want to thank you, Rob, for your kind introduction. America has historically understood herself to be a bastion against Islam in the world. For your leadership and your guidance, I'm very grateful you're here, sir. In fact, I'll tell you this, I do not believe our nation can truly fulfill its divine purpose until we understand our historical conflict with Islam. And I want to assure you, he should be talking, not me. When it comes to Islam, now the greatest religious enemy of our civilization in the world, it's dangerous. We were built for the battle. We were created for the conflict. We get off on warfare. Da bi umirila finančne nestabilnosti, sta se ameriška in evropska centralna banka odločili, da na trg usmerita dodatnih 82 milijard dolarjev. FED je za polovico povečal tudi kratkoročna dvotedenska posojila komercialnim bankam na 150 milijard dolarjev, hkrati pa je razširil oblike premoženja, ki jih sprejema kot zastavek. Skupaj z Evropejci bodo poskušali ohraniti vrednost dolarja napram evru. Za ta namen imajo na razpolago 50, skupaj švicarsko centralno banko kar 65 milijard dolarjev. Puh! Puh! Senegalski predsednik se je ostro odzval na najnovejši predlog agencije ZN za hrano, ki je predlagala nov krizni plan, ki bi omejil rast cen hrane na svetovnih trgih. Agencijo kot celoto je opisal kot nepotrebno zapravljanje denarja, ki jo je potrebno ukiniti. Posledice njenega preteklega delovanja pa so eden izmed temeljnih vzrokov nestabilnosti cen hrane. Svetovna banka ocenjuje, da bo zaradi rastočih cen hrane prizadetih vsaj 2 milijarde ljudi. Če je Rajsova obtožila Kitajce, da so krivi za svetovni dvig cen hrane, ker jedo čedalje več, je Bush tak očitek namenil Indijcem. People in India who are classified as middle class, bigger in America. Their middle class is larger than our entire population. And when you start getting wealth, you start demanding better nutrition and better food, and so demand is high. Iz ljubljanskega studia 142 nas vidimo.